ورزشگاه مرکزی شهری کولاب امروز در اینجا دور سیوم یک اکسبیت چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میان دسته های روشن کولاب و خطلان باختر برگزار میگردد. برای برگزار گشتن این بازی حال حاضر دستاندرکاران آمادگی میگیرند و مخلصان هم با آهستگی ورزشگاه را پران میکنند. هیئت ایجادی تلویزیون ورزش هم اینجا برای پخش مستقیم آماده است. ما باشیم هیئت ایجادی برنامه فوتبال تاجیک تصمیم داریم که برگزاری این بازی را یک برنامه ویژه برای شما پیشکش کنیم. با ما باشید. در کولاب مخلصی براشان نه اینکه انعنه بلکه فرهنگ شده است و برای تماشای بازی یا انیقترش دستگیری دسته خود خرد و بزرگ کولاب به هم می آیند که میانشان سابق قدران فوتبال کم نیستند. بعضی ها باشند تجربه 40-50 سال مخلصی به دسته را دارند. صحبتی داریم با یکی از سابق قدران دسته روشن کولاب، امام قربانوف. خب چی احساسی هست از بازی های روشن امساله؟ امساله خیلی که ما امیدواریم که خیلی اقلا چمپیون همش جو پریزای ببرن باید. برای کاماندوز میبینیم راونه همش. ده باشون نیو کم خیلی هر کامان راونی بازی داره. خب از بازی اولی که با کوکتاش با چی خلاصه کردن ممکن است؟ ما بازی اول کاندا نپادشی ندارن سرسان. امی بازی چرام نیو کم دا دوشنبه موز کن نپادشی کورلا میکن زشی تا کور میورتر خانشم کور میکنن. خیلی گلی یو بازیشون نچسبیده هم دیگر نپیومن. خیلی ممکن سه بازی کنده ما امیدوارم که جوش مایا میگیرن خیلی. خب برای بازی روشن را تغییر دادن و دیگر کردن چیکار کردن ممکن است؟ همچون آدمی تجربه دار چی گفتن ممکن؟ بازیگر یفتن در کو باید یک دو نپادش پولتاشین کاسوسی یفتن در کو موباینا همین موباینا کپیدی میبره اگر نه کپیدی بوی میتینه خیلی موی سفیدان برنادیل همه وقت روشن رو دستگیری میکنن. خب چی گفتن ممکن است درباره بازی هایی که روشن برگزار کرد؟ دو بازی که فکر میکنن تماشا کردید بازی ها رو هم در اینجا و هم در خب چی گفتن ممکن؟ خیلی گفتن در که کماندای روشن حس کرده استیم که پیشروی دارد. بازی را باید ما خونگیمون را چخل نباشه، باید که غلبه کنیم با کدام چیزی که نباشه. کماندمون با مونږ نو بنیاده برای که همه نو گرفتگیان ولی همدیگر را سوز نمیفهمن. با قضیه خیلی خوب شده در دو بازی حس کرده استیم که پیشروی هست. کماندا قوتی حرکت میکنه که جای رنگ سولو گذاشته و جای نمایان اشغال کنه. خب در میان من همین بچه های جوان نشستن برای شما راحت است؟ در تماشای بازی غم نمیدین بلکه راحت است برای شما؟ راحت است برای ما، برای که ما سال یکم نیست که مثلا مخلصی کنیم. حیاتی یاد داریم به وای ما زیاده از 52 ساله که ما مخلصی میکنیم همین کماندا را که جای میره قدش میریم. این جوانو پیشمو مو مسافرای قفویو همه وقت دستگیری است. اونها که بچه ها که بعضن از منم کریچالکه های با اصطلاح دارن شما دستگیری میکنن همون وقت یا نه؟ همون وقت با چیزی خدمت داریم با اسلوب خدمت بیمارو داریم، بیمارایی که جدا مخلص اشدی روشن هستن وای طرف اگر دستگیری ما این طرف دستگیریشون میکنیم. مقصد داریم که خجام بریم با خجام را میریم. میره کجا میریم تا کجا رفتن ممکن است؟ امسال من دسته ما در افریقا بازی میکند، کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی میکند. شما خوب میشود اگر در اینجا بازی هاش روشن برگزار کنند؟ با خوب نه که با دستگیر ممکن با سفر در ما یکم کم تر دستگیری کنن. همو اسپانسر میریم اونجا تو همو خارجه. ما 77 در درم ما اینمی خبدن مالش کی روشن انرژتیک بود روشن اول. اصلا پیش 67 انرژتیک بود بعد دیگه شینا با حوزه خیر روشن کلوب رفته است. بعد دوی وقت طرفداری کماندار روشن کلوب. چه خیلی بها میدهد بازی روشن؟ بها با درجه اولیش همه خیلی بازی کنه به حد بازی دور میکنه. روشن اصولا انا همین گونه مخلصا دارد و دسته که همین گونه مخلص دارد باید البته غلبه کند. روشن و خطلان در حالی به این بازی می آمدند که کولابی ها یک غلبه و یک مساوی داشتند و باختری ها دو مغلوبیت. اصلیدین حبیب اللهیف و طاهر مومینوف علت چنین نتیجه را به طور ذیل شرح دادند. برای دو بازی دور گذشته فکر میکنم که در آن است که
бояд қайд кард ки даста айни ҳол дар айёми барқароршавӣ аст, чунки ҳайати асосие ки сол гузашта бозиҳои 3 соли охир бозии хуб нишон доданд, бисёр бозигарони дастгира тарк карданд ва он бозигарон ки мо ба даста даъват кардем ҳаракат кардем даргири шогирдони худам бисёр аз чанд та шогирдони худам аз бозигарони дастаи Динамо аз лигаи аввал аз бозигарони мунтахаби 20 солаҳо ва рӯз то рӯз бозӣ ба бозӣ ҳаракат карда истодем даргири 4-5 бозигари ба маҳорате ки пештар дамо ва фаъолият мекарданд даргири ҳамон дастаро аз нав барқарор кунем ва дар оянда ҳаракат мекунем ки номи футболбозои навро дар байни футболбозон муаррифӣ намоем. Хуб, дар клуб ҳама вақт бозӣ кардан мушкил аст? бале дар ҳама ҷо мушкил аст вақте ки бозингар он тавсия ки мураббӣ ба бозингар мефаҳмонад аз нуҳдаи таҳсияаму додаги мураббӣ намебирад дар ҳама ҷо душвор аст ва ногуфта намонад ки бозингарони бисёр ҷавон аст чи дар шаҳри клуб чи дар дигар дар майдонҳо хусусан дар шаҳри клуб фикр мекунад мухлисон ҷамъ мешаванд каме фишор меоранд агар ҳамин таъсири бад расонад фикр мекунад бозингарони мо имрӯзам аз бозии имрӯза бенасиб мемонанд ва фикр мекунам ки бозӣ ба бозӣ он камбудиҳо ҳаст бартараф шуда истодааст ва ҳаракат мекунем дар бозиҳои оянда дар бозии имрӯза махсусан натиҷаи хубро ба даст биёрем. бо назардошти ду бозии аввал агар имрӯз мусовӣ шавад ин натиҷаи қаноаткунанда аст барои шумо? албатта баъди ду бозие ки мо дар аввали мавсим ба шикаст дучор хӯрдем айни ҳол ба мо як холам бошад бисёр зарур аст барои он ки аз ҷиҳати рӯҳан бозингарон бояд ба худашон боварӣ пайдо кунанд ки бозӣ карда метавонанд хусусан муқобили дастаҳои пешсаб ба монанди Равшани Кулов ва дигар дастаҳо барои бозии нағд нишон додам фикр мекунем аз замину сар кардан мо бояд соҳиби имтиёз шавем. саломат бошед, муваффақият барои шумо. Есть победы, есть ничья, есть поражение. Я считаю, что команда ЦСКА была очень хорошая, мотивированная, поэтому игра на выезде очко это тоже неплохо. Конечно, мы расстроены, мы ехали туда за 3 очками, но получилось так, что мы взяли очко. дар бозии аввал камтарак мушкил буд дар ин майдон бозӣ кардан аз ҳисобе ки нав акнун майдон ба бозӣ омода мешуд. ҳоли ҳозир майдон чӣ гуна аст? Первая игра, первый матч с Коктушом, который мы играли, во-первых, это команда с тем, что она сыграла потом 2 игры, это 2 разные команды. Первый матч они были мотивированы, первый матч они играли собранно, играли от обороны. И вообще любой матч, который Куляп играет дома, будет сложности в плане того, что любая команда здесь играет от обороны и убегает в контратаку. В этих матчах очень важно не пропустить мяч и надо забить. В любом случае болельщик гонит вперед, болельщик хочет видеть зрелищный футбол, и поэтому здесь есть трудности. По поводу того, что несыгранность где-то есть, да, команда новая, команда собрана практически новая, пока эти понимания придут, я думаю, что результат придет. Ощущаете ауру? Конечно, если в прошлый матч был 6 тысяч народу, но я думаю, что сегодня к началу матча народ все равно придет, и поэтому эта аура очень хорошая. Сейчас такие команды, как и Равшан, к сожалению, нету, что где болельщики есть. Есть Хасилот на данный момент, где болельщиков тоже очень много, и есть Равшан Куляп. В остальных пока регионах это болельщик так себя не балует, что идти на матчи. Но здесь болельщик приходит, болельщик это 12-й игрок, и поэтому при болельщиках играть плохо. Просто футболист сам себе не позволит. Учитывая то, что Хатлон 2 первые матчи проиграл, это дает какое-то преимущество, какой-то шанс Равшан? Ну, мы давайте будем исходить от того, что от себя будем исходить. У нас свои задачи, у Хатлона свои задачи. Хатлон, да, конечно, 2 игры проиграл, поэтому сегодня Хатлон это очень опасная команда для этого. Плюс, если взять статистику последних 2-3 лет, да, это для команды Равшан это самый неудобный соперник. При всех вариантах, когда то, что даже Равшан в том году взял 2 место, да, взять команда сыграла в ничью и 2 игры проиграла, да, с Хатлоном, например. И предыдущие года тоже баланс по выигрышным матчам на стороне Хатлона. Ну, я думаю, что мы сегодня исправим этот баланс и будем играть только на победу. Давайте удачи вам. Спасибо. خوش دوستان عزیز، ما با دو سرمربی صحبت کردیم، با مخلصان هم صحبت کردیم. اینک برای برگزاری این بازی به قولی که همه چیز آماده است. هوای کلوب هم خیلی هوای فوتبالی است برای همه ما و شما تماشا. و اینک بعد از چند دسته ها به میدان می آیند تا یک بازی خوب و مجلل رو برای ما و شما نشان میدهند.
чун анъана бозӣ аз садо додани солиди миллӣ оғоз шуд. маъмулан дербии вилояти хатлон миёни равшан ва хатлон хело пуршиддат мегузарад. ба ин ҳол дар оғози бозӣ низ якбори дигар рӯшан шуд. ба ҳуҷумҳои равшан меҳмонон дар ҳол ҷавоб мегуфтанд. албатта майдони кулов арена ҳанӯз ҳам дар ҳоли ба истилоҳ идеалӣ нест ва дар қабули тӯб аз ҷониби бозингарон ин чиз баръало ба чашм мехӯрд. тағйироти аввалин дар бозӣ бо гузашти бештар аз 20 дақиқа ба вуқӯъ омад. тоир муминовро бозии эммануэл мваненго қаноатманд накард ки ӯро бо легионери дигар ҷозеф акамади иваз кард. аммо ин тағйирот ҳам чизе надод. дарвозабони хатлон бошад тамоми тӯбҳои партофтаи равшанро дар ҷаримагоҳи худ чида мегирифт. ба ҳамин тартиб ҳисоб дар қисмати якуми бозӣ кушода нашуд ва мухлисон умедворӣ ба он доштанд ки равшан дар хонаи худ ахиран голи деринтизорро дар ин бозӣ мезанад. инак қисмати якуми бозӣ ба анҷом расид. ҳисоб мусови 0-0 аст ва бояд бигӯем ки дастаҳо аслан баробар бозӣ карда истоданд ва дар ҷаримагоҳи ҳарду дастаҳо ҳам ҳолатҳои хатарнок дида мешавад. мебинем ки дар қисмати дуюм чӣ хоҳад шуд. бозӣ маъқул шуд. қисмати якум бозӣ каме ҳам дилкунанда аст. бошгоҳи равшан дар қисми аввал заиф ҳунарнамоӣ дорад. умедворем ки дар қисми дуюм бачаҳои бозгоҳи равшан бозии худро беҳтар намуда дар ин бозӣ ғалаба мекунад. чӣ намерасад ба андешаи ту ба ҳамин бозингарон? ба бозингарони дастаи равшан ин пеш аз ҳама ҳамла намерасад ва инчунин ягон ҳамлаваре намерасад ки ҳолатҳои ба головарро ба гол табдил диҳад. дар қисмати дуюм чӣ шуданаш мумкин аст? дар қисмати дуюм мо умедворем ки бошгоҳи равшан ба ғалаба даст меёбад. дар саргаҳи қисмати дуюм тоир муминов абдулфаттоҳ худойдодзодаро ба майдон оварда ҳуҷуми равшанро тақвият бахшид. аммо алорағми кор дар як ҳолат абдулфаттоҳ қабеҳ бозӣ кард ва дарҳол пеши чашми худ корти сурхи беҳрӯз муртазоевро дид. бо истифода аз фурсат хатлон ҳуҷуми худро афзуд ва дар як ҳолат кулобиҳо дар наздики ҷаримагоҳи худ қоидаситезӣ карданд. албатта барои баргардондани чунин зарбаҳо ҳадди ақал дехея буданд дар кор, зеро зури дарвозабони ҷавони равшан ба гирифтани зарбаи задаи Умарҷон Шарипов нарасид. баъди гол бозӣ аз ҷониби равшан шиддати дигар гирифт. ҳуҷумҳо ҷониби дарвозаи меҳмонон зиёд ва норизогии мухлисон аз амалкарди довар бозиётар шуданд. ин бозӣ якбори дигар нишон дод ки вар чӣ қадар дар футболи мо лозим аст. 6 дақиқаи замкардаи довар ба вақти асосӣ низ чизе надод ва хатлон якбори дигар гуфтаҳои сармураббии равшан тоир муминовро нисбати он ки хатлон барои равшан ҳарифи нобоб аст таъид кард. пеши ҳама мехостам бо ғалабаи деринтизор шогирдони худамро мухлисони дастаи хатлонро роҳбарати дастодро бо ин ғалаба табрик кунам. ин ғалаба мо ҳамчун боду ҳаво дар кор буд, чунки оғози кор аст ва оғози ҳар як оғоз анҷом дорад. фикр мекунем ки он тавсияҳое ки то ба шогирдон додем ва имрӯз бисёр нақс қабул кардан ногуфта намонад ки мо бо ҳисоби 1-0 ба яке дастаҳои пурқуввати чемпионати осиё дастболо шудем, вале камтиёт дар рафти бозӣ бисёр буда, хусусан дар аз самти назорати тӯб аз тарафи шогирдон мо бисёр кам дида мешуд. вале бояд қайд кард аз ҳама зарур барои мо имрӯз имтиёз дар кор буд ва ба ҳамаи нигоҳ накарда, ба ҳамаи камбудиён нигоҳ накарда шогирдон имрӯз аз уҳдаи вазифа боҳад бо сарбаландӣ баромадан, боз аз фурсат истифода бурда бо ин ғалаба онҳо табрику таҳния мекунам. Так футбол не бывает, понимаете, один удар поворотом со штрафного забивается гол, так футбол не бывает. Я единственное хочу обратиться, знаете, ко всему вот то, что происходит, да, в чем виновата команда Равшан, да,
Если было сказано о том, чтобы показывать хороший футбол, чтобы не был тот Равшан, который раньше было, да, что сюда нежелание было приезжать, играть в футбол, да, сейчас команда играет, и с таким отношением к нам, команде, ну давайте, я перестрою команду, и команда будет играть прежний футбол, я буду выходить и первые 15 минут играть агрессивно и просто-напросто бить другую команду. Я не понимаю решение произвол такого судейства, как сегодня было. Прямой удар ноги идет, говорит судья, я что-то не разговариваю. Ну как так можно делать решение? Там не было подката, не было такого умышленного удара по воротам. Судья выносит решение, дает красную карточку. Здесь слов нет у меня, я не знаю. Спасибо. хуб инак бозии миёни дастаҳои равшани кӯлоб ва хатлони бохтар ба анҷом расид. ҳисоб 0-1 ба фоидаи хатлон. хатлон аввалин ғалабаи худро дар ин мавсим ба даст овард. равшан бошад ба аввалин бох дучор шуд, аммо ягон фоҷиае рух надодааст. бозиҳо дар пешанд. умедвор ҳастем ки ҳам хатлон ва ҳам равшан ба пирӯзиҳо дар оянда ноил мешаванд. мо бошем ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик барномаи худро дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонем. барои ҳамаи шумо барори кор ва муваффақият мехоҳем. телевизиони варзишро тамошо кунед. ба вижа барномаи футболи тоҷикро як олам аз чизҳои навро барои худ хоҳед гирифт. хайр.